zibire zirishaha nk'imwe zo mwabazyo ugwiciri cabushesheri izuba ubwo abatura bakashanyarazi na nyakizo mu rurembo Mbarara bagwirirwa Akagwe bwanyuma y'abasigaza bashatu kutwarwa mizi aha mugyera Rwizi. Aberebire nagabo nubagira ngo bwato babire nubagendera mu bire burumwe abantu bana nuko amizo kubakiza amana gakabatwara umwaka honokaho tastabade muntu murungi kufe kubanga mbade ngoregana na yenyo tubade twemye nimero ya feri era jereseo bakombeka urutindo rwayanga hati babire nubakoza akato kurugira karumze yabe nakosa akato yadohaza omusigazi ogwo musigaza birayina kato akatako akayina katako kubanza kagwamu akayinemwa abantu babiri batambira yabatambira yabiya mbakira bona bashatu konka ryoru bagaruka bamukorera aterindi nangwa ririho different kariya konka nabwe ranga kozere kintu ya leta mizi mingi gaba mingi konke kizibu cyo ndashirugire kirugirira kubure mahanda nitubonabona mnonga cikwatinire nemahanda yayifa. Rasta King Torman nuwabiraro mukama w'iryateri kandi yihireho kuvuga iryataha mugyera Rwizi abiraro no mweshongozi kandi nubwo abire yaheza kushoza keshongoro ka rukundo akabimayini Rasta King Torman twahikoma kagabazirebe eitwashanga bahembere chikomi kandi nyina nyamwija Fortunate yatugira ngo mutabana bira yemerizemo kuvuga iryato ngo nubwabire yagarukayo izwire munonga yagira ati ninza kubanyemerize mu amizi ntita abantu nangana bigakanyita yayemereza mu amizi yagumana akoreye ibindi ati yamuhirwa mizi bwacendire yagaruka mu rumo yaba yamara hebero bwirishiro cya kabiri nicyo yagenderamo abanda bacuramirirwe ni Sam Rukundo umukozi wa Centenary Bank ubwo nawe twamushango mu makago muri nyakizi Mbarara nuko kutekerezo ko mutabani uwizara rya katano amuthire Rukundo w'imyaka 19 umwejo wa 5 Star High School muri Ntungamo atwirwa mizi akumusugiro mukanyana yangira ngo umwana sibire nabarevu barobye abira ryo mbazi kurigera wakayibabahire umucyuma kuzabana zikashaha 12 ndacika 5 na mwenda munywano wanje mba mweta Peter Freedom around trading center anteresum at checking a family yawe erije aho kugira ngo abana mbemba sigera umukabunda barije tunara ko kumanya tkabanjara ngo hari umwana wawe wagumize nteresumu ntero umusharo muka anjara ngo Rukundo gwo gumera umuka kuzabashaha nki11 niyagera nkaze kureba abanywani be abira sibere nakora wakaye atine nshonga nawe abira takumanya yaba yazo mu Rwizi Juliet Kobusinje nawe twashanga abantu batandikire kwikoma Akagwe umuri Karugangama okumuhumuriza ahabwo mutabani Timothy Kakuru obire nasho mu bushaho ahari St Vincent College of Nursing muri Koranurya nawo kwitwa mizi Timothy abrayisiraha tureba nko mu weekend arukuga ishomero rya kushomeraho St Vincent College of Health Sciences twariya nawo weekend mwazi mukasheshe kamande twamusibura twamuhereza transport bagakayisho niwe nagenda nasibayo akakontrayingira asiye na rebetaro abaturano bagamba ngo intindo zona aha mugyera Rwizi zikatwarwa mizi kandi hatitabacenaho kwambukira ngo hatababireno bakoresa akato nako katwirwa mizi kanye nishasha mnonga nabatire hebseminti bikororo rutindo kabura kukwa sente zo zempa musoro kagendera busa tuyenda nkanse katuyamba akaba abantu bingi bari no bahuyoro mu Rwizi abwe mbera yo kubure mahanda cyane kibaskanka kanso ya Mbarara basitame barebe ekinto cyaza kumara abantu bambara
twenda orutindo kusaba ukinseme ya Kachebezi na timu ye ya council ya city council kurebe kandi bataho emergency footbridge ya pedestrians abantu kora kikwamba. Polisi itagira ikiyagamba yahika hamwanya ugu biti yamara hwakire kace aitwaza kurigera hamwanya ugu twasaka abantu betorira umugera barukuronde imbere y'abantu babo. Aha bwa TV West ndi Elias Rutugusa.